2 dana pošto je odslužio propisani deo zatvorske kazne iz Haga, iz Haškog tribunala vratio se Veselin Šljivančanin i on je večeras gost B92. Dobroveče, hvala što ste došli. Da kažem da je sa vama i vaš advokat Novak Lukić. Dobroveče obojici. Dobroveče i pozdravljam sve gledalce i slušalce televizije B92. Gospodine Lukiću, dosta komentara izaziva, da počnemo, ako dozvolite, dolazak Veselina Šljivančanina u Beograd, naročito u susednoj Hrvatskoj. Da razjasnimo gledalcima, da li je sada sa stanovišta Haškog tribunala Šljivančanin slobodan čovjek? Prvo samo da kažem dobro večer prvo svima i da kažem jednu rečenicu zašto smo večeras kod vas. Ovih dana zaista je izuzetno veliko interesovanje javnosti i posebno novinara koji su želeli da obave razgovore sa gospodinom Šljivančanina, a on je odlučio da dođe prvo kod vas iz jednog razloga što smo želeli da ispoštujemo vas koji ste u ono vreme kada su svi digli ruke od mogućnosti da se promeni ta presuda od 17 godina i taj revizijani postupak da će uspjeti. Vi ste jedini pratili to što je odbrana i što smo mi radili i pokušavali i izveštavali o tome i zato je bio prevashodni razlog da danas dođemo kod vas da porazgovaramo. A u pogledu presude moram da kažem jednu stvar, da ono što je zada pravosnažno, reći ću, osuđen i okončan postupak protiv gospodina Šljivančanina više ne može biti postupak ni pred jednim sudom nigde u svetu. Međunarodni tribunal ima primat nad svim nacionalnim sudovima i ono što je suđeno u odnosu kod njega vezano za zločin na Ovčari više ne može biti predmet nikakvog suđenja. Ni hrvatskog pravosuđa? Ni hrvatskog pravosuđa, apsolutno. Gospodin Šljivančanin, predsjednik tribunala Patrick Robinson u pismu kojim obaveštava da je odlučio da vas pusti iz pritvora, ranije vi ste osuđeni na 10 godina, izašli ste ranije jer ste odslužili 2/3 kazne i to je standardna procedura u sudu. On je rekao da ste vi izrazili žaljenje zbog svih užasnih događaja, ne samo u Vukovaru, već širom teritorije bivše Jugoslavije. Jeste tako rekli sudijama? Prvo da vam kažem, tolika fama koja se diže oko toga da li sam ja došao ili nisam došao, ja mislim da sam ja kao svi ostali koji su suđeni u Hagu, da je prema mene postupljeno prema zakonu kako je vladao za sve ostale, i za Srbe, i za Hrvate, i Makedonci, i Muslimane, i došao sam po normalnim propisima i normalnom zakonu, normalno posle svih provedenih obaveza koje sam ja trebao da provedem u Haškom sudu. A što se tiče kajanja, od samog početka i nastupanja pred Haškim sudom, ja sam u svojoj prvoj izjavi koju sam dao za sud rekao da žalim za žrtvama na svom prostoru Jugoslavije, jer je to bila zemlja u koju sam ja vjerovao i koju sam volio i čiji sam oficir bio, i smatrao sam da u Jugoslaviji ne postoje republičke granice, da smo mi jedna zemlja i da smo jedna vojska, i žalio sam zato za svim žrtvama, bez obzira da li su oni bili moji mladi vojnici, da li su bili civili, da li je bio narod, normalno uključujući žrtve koje su sramno nastradale na Ovčari, jer zarobljenike mogu da ubiju samo oni koji nemaju ništa ljudsko i ništa lijepo, i da zarobljene ljudi ubijaju, to nije bilo lijepo. Sudija kaže, predsjednik suda Robinson kaže također da vi ne izražavate kajanje za svoje zločine zato što i dalje smatrate da vi niste počinili ni jedan zločin na Ovčari u Vukovaru. Tu samo da dodam, ja ne izražavam kajanje za zločine za koje se ja optužujem, nisu to moji zločini, zato što i sad i uvijek, i dok sam živ, znam da nisam počinio te zločine i nije meni sud zato osudio da sam učestvovao u bilo kakvom ubistvu ili da sam doprineo ubistvu tih ljudi. Sud vas je proglasio krivim ipak za podržavanje i pomaganje mučenja i maltretiranja zarobljenika iz Vukovarske bolnice. Tačno je, od svih tačaka optužnice kojih je bilo preko 9, sad ja ne znam ili više, sud je našao da sam kriv samo po jednoj tačci, to je, kako oni kažu, zločini protiv običaja ratovanja, to je pomaganje u podržavanju mučenja. I to, nažalost, na svedočenje samo jednog zaštićenog svedoka, koji, evo, mogu reći isto i da je bio Srbin, a 40 svedoka Hrvata koji su svedočili isto protiv mene kao svedoci tužilaštva, pobili su svedočenje tog svedoka, imaju i finski zapisi da je to laž, da ja tada tamo nisam bio, ali ja ne mogu sad ništa to da promenim jer je sud taj koji odlučuje i on je ipak poverovao tom jednom, nije svima ostalima, i osudio me da sam doprineo
pomaganju mučenja nekih zarobljenika. Zločini na Ovčari u Vukovaru ipak su se dogodili. Vi ste svesni toga, vi to ne negirate i poznato vam je da se smatra da ste odgovorni zato što ste napustili Ovčaru i Vukovar i ostavili zarobljenike na milost i nemilost, pokazalo se, paravojnih formacija i lokalne vlasti, tada srpske. Ovako, mi kao pripadnici Jugoslovenske narodne armije, tada i moja jedinica, nismo bili vezani za teritoriju Vukovara, niti je to bilo naše, kako da kažem, to vojničko predanje, da je to naš rajon, naša zona, nego smo trenutno tu boravili da bi deblokirali kasarnu i oslobodili svoje zarobljene vojnike. I ja sam saznao od pretpostavljenih da je navodno uspostavljena vlast i da je došla vlada koja je preuzela dio zarobljenika koje su trebali da razmene za svoje zarobljene Srbe. A znao sam tada da je bilo dosta Srba zarobljenih od strane hrvatskih paravojnih formacija sa teritorije Vukovara. I verovao sam u to i smatram da mi nismo otišli, nego smo po naređenju morali da idemo na drugi zadatak, a došla je druga jedinica koja je tamo bila i komandant te jedinice to zna i on je bio dužan dalje da vodi brigu o tim ljudima i o ponašanju čitave te vlade. I niste mogli da pretpostavite da će se s obzirom na događaje sve završiti ubistvom 194 ljudi? Nikad nisam verovao, ne da pretpostavim, nego nije niko od nas verovao. Evo ja, pozovite bilo kog pripadnika te moje jedinice, nikad nismo ni vaspitani, ni učeni, nikad nismo verovali da ćemo se u svojoj zemlji morati da branimo svog naroda i mi kao oficiri nismo vaspitani da vodimo nikakav osvajački rat, nego samo da čuvamo i štitimo zakon i ustav svoje zemlje, da branimo teritoriju i nikad to nisam ni porovao, a kamoli nisam ni pretpostavljao. Ali eto, nažalost, vidite u tom nesrećnom ratu, takav kakav je bio građanskom, svašta se dešava i ja mislim da je to pouka za sve. Kako komentarišete izjave u Hrvatskoj, sigurno ste ih vidjeli, gde smatraju da su ogorčeni vašim puštanjem, uopšte prvo presudom, a onda i puštanjem na slobodu, smatraju da to je loše za žrtve Vukovara i smatraju vas odgovornim za ono što se tamo dogodilo? Pa vidite, mene to sigurno kao čoveka mnogo pogađa i verujem da tako ne misli hrvatski narod. Verujem da tako misle i ne misli nijedan Hrvat, onaj koji mene pozna i koji je sa mnom bio. I verujem da tako misle samo oni koji žele šire propagandu, da upotrebljaju žrtve i sve ostale nas koje smo voljeli tu zemlju Jugoslaviju i voljeli sve svoje narode koji su živjeli u toj zemlji, da nas proglašavaju nekim zločincima, bilo čim radi nekih svojih sitno-sopstveničkih interesa. Sramota je vršiti takvu propagandu ako hoćemo da se pomirimo, ako hoćemo da živimo normalno i uvijek se služili lažima. I sve je objašnjeno u presudi Haškog suda. Koga interesuje treba pročitati čitavu presudu ili pogleda čitav proces i verujem da su mi našli najmanju sitnicu bilo kojeg dokaza gdje je prebopfilalo u našem predmetu više od 150 svjedoka i prikazano više od 1000 dokumenata raznih, da bi me sud ne osudio, nego osudio na doživotnu robiju ili ne znam na koju najveću kaznu, ali nisu našli. Ali i Hrvatima, ni to pojedinim tim, ne svim Hrvatima, samo tim koji misle na neke svoje sitno-sopstveničke interese, oni ne priznaju ni tu presudu, nego oni donose sad neku novu i proglašaju neke nove načine vođenja, suđenja i bilo čega drugog. Hoću da vas pitam nešto o onom video snimku zbog koga mnogi veruju da ste vi zapravo i upali u oči haškim istražiteljima kada ste se dosta grubo obratili predstavniku Crvenog krsta. Mnogo puta smo vidjeli posle u sudnici taj snimak gde vi zapravo njemu govorite da njemu nije mesto tu, a da ste vi u svojoj zemlji. Da li sada žalite što ste tako nastupili i zbog nečega od onog izgovorenog? Ne, ne želim, zato što je to bilo moje trenutno emotivno stanje. A ja sam to objasnio na Haškom sudu. Zašto se to desilo? Znači, ja sam sa tim gospodinom se susreo najmanje 20 puta u Vukovaru prije toga i molio ga 100 puta da ide on kod hrvatskih komandanata paravojnih formacija da razgovaramo i da se ne ubijamo, da se mirno raziđemo i da nađemo rješenja. On je obećavao i nikad nije otišao. Zamolio sam ga da prvi odvezemo lekove u bolnicu Vukovara i da damo svim ljudima. I zamolio sam ga da dođe, da ostane sa mnom svugdje. Ja se od njih ni od koga nisam nigde krio. Da dođe, da prisutujemo svemu tome, ali da pronađemo oni koji su pravili zločini i da moraju odgovarati pred licem pravde. Jer smo mi bili legalna tada zemlja. Međutim, šta se desilo? On je otišao uveče za Beograd. Kada je ujutru došao, ja sam pošao tamo kad se svanulo i nismo htjeli noću ništa da radimo da bismo uspostavili red i obezbedili miran prolaz svima
do te bolnice, jer su se još vodile borbe u Borovu naselju i tom dijelu oko bolnice. Nažalost, čim sam došao, mene je komandir, poručnik Janeć, ja imena neću ovdje spominjem, a to ima isto dokumenat i upoznat je sa tim Haški sud, nije ovo su izmišljanja, upoznao da su, iako je primirje, tu veče prvo ubili naša 4 mlada vojnika, jedan je bio iz Nišća, jedan iz Donograda, jedan iz Požarevca, jedan iz Velike Plane, nisu imali više od 19 godina. I pored toga što su ih ubili, zapalili su ih i ja sam našao njihovog glonjica, on me odbio da vidim njihovog glonjica tela. I onda sam pokušao sve... Pod tim utiskom sam pokušao da stvorimo uslove da se to sve obezbedi, a gospodin Nebojša Pavković je bio zadužen ispred vojske koji je vodio sve oko evakuacije bolnice, on to priznaje, nema nikakvih tu tajni. I kad je on toga gospodina Dovijeka su provodili, on je čuo da javili smo o pogibi tih vojnika i trudio se da se obezbedi miran prolaz do bolnice, da se ponovo ne biše desili takve tragedije. I onda kad sam se ja trudio da se to obezbedi, prvo što sam došao sam do toga sretnem te do mosta da bi oni prošli minim putem kuda se može proći, kuda sam ja smatrao da je to bezbedno. I onda je on mene počeo da postavlja razna neka pitanja, da mi ispituje, znaš li ti za sporazum u Zagrebu, otkud ja nisam bio u Zagrebu, nisam ni znao, ja sam bio čitavo večer na terenu sa svojim vojnicima, nisam ni čuo nikad za kakve sporazume. I onda sam u svim tom emotivnom stanju zbog pogibije takvih mladih ljudi rekao to što sam rekao. I ovo je rekao, evo neka posvjedoči moj advokat, kad je saslušao to predsjednik veća, on je zamolio gospodina tužioca da više ne pušta taj snimak, da je sad razjašnjeno zbog čega je taj snimak našao u Haškoj sudnici. Dobro, da porazgovaramo malo o vašem boravku u Hagu. Sudija, predsjednik suda u odluci da vas pusti iz zatvora, navodi da ste se vrlo primjereno ponašali, da ste redovno pomagali u biblioteci i da ste bili uključeni u, kako kaže, reorganizaciju pritvora u korist svih pritvorenika. Šta ste tačno radili? Radio sam sve ono što je ljudsko. Ja sam rekao i tada kad dođem u vašu zemlju poštovat ću zakone. Kao oficir i kao čovjek uvijek sam radio da po zakonima i propisima te zemlje koje pripadam. Kad sam otišao u tu zemlju, Holandiju, ja sam se trudio da poštujem propis zakone koje vladaju tamo i oni su se prema mene korektno ponašali. A šta ste radili u biblioteci? U biblioteci sam se trudio da se stvore uslovi, da se dobiju razne knjige, časopisi, da se organizuje, da se ljudi tu sastaju, da čitaju, da im prolaze prije vrijeme, da razmenjujemo mišljenja o knjigama, o pročitanim štima. Šta ste čitali, na primjer? Čitao sam mnogo knjiga, pa eto, pročitao sam, da ne kažem, ali za vrijeme pritvora, pročitao sam, ali evo da ne slažem, ali na primjer za ovih nekoliko, 20 knjiga, eto tako. Pročitao sam, sada nabrajam da ne izdvajam bilo koga, ali pročitao sam dosta knjiga. Menjao sam knjigu sa drugim pritvorenicima, najviše su mi donosili pritvorenici iz Hrvatske koji su mi dali njihove knjige, ja sam njima dao moje i tako. Knjige su mi donosile moje ćerke, poslije sam ostavio te knjige u biblioteku. Trudio sam se da dobijamo stručne časopise, da bi te časopise razmenjivali, da ih čitamo iz raznih oblasti koje su značajne za to i tu smo provodili neko vrijeme. Ovo drugo što sam pomagao ljudima, znači pomagao sam svima da se organizujemo i da se bavimo sportom, jer nam je na sportu najlakše prođe vrijeme i najbolje smo se između sebe upoznavali i najljepše smo se družili.